Madam Jordan. Včeraj smo lahko tu v Evropskem parlamentu poslušali o trpinčenju in grozotah, ki se dogajajo ljudem v iranskih zaporih, o tem, kaj se jim dogaja na ulici, celo v njihovih domovih in univerzi. Grozljivo je, kakšno protižensko politiko imajo iranske oblasti. Tudi sama bi rada opozorila na položaj beguncev v kampu Ashraf, kajti iraška vlada se je odločila, da bo ta kamp, da bo to begunsko taborišče do konca leta zaprla. Smo v hudi časovni stiski, kako poskrbeti za varnost teh ljudi. Zato pričakujem bolj odločno ravnanje Evropske unije. Naj baronica Ashtonova obsodi to dejanje, to odločitev iraške vlade, ki ga tudi sama obsojam, in naj pozove Agencijo Združenih narodov za begunce, da hitro opravi intervjuje s temi ljudmi, da se bo poskrbelo za njihovo varnost. In najslabše, kar se lahko zgodi, je, da ti ljudje ostanejo v Iraku. Nujno moramo poskrbeti za to, da jim bo omogočeno, da bodo preseljeni v tretje države. Hvala. Hvala lepa. Michael Cashman is our next speaker. Mr President, I welcome this resolution, but I want to make one correction. Iran is not an Islamic republic. It is a brutal dictatorship that uses and abuses and perverts religion for its own barbaric ends. This dictatorship also targets and persecutes people who are Muslim as well as other religions. We have stood by and we have watched people hung by their neck, young men of 18 hung by their neck solely because they were homosexual.